Marieta
Eta kwanza.
Kaya sige kweta. Bakit mo ikan?
Tiga va a ser con. Tiga. Que dia karena apa itu? Jadi kan tak dia karena apa? Engkau gitu dari bus. Baterai. So just checking apa.
Nyesok bar. My friend, enda mbele ya hii magari yote. Please. Jaribu. Jaribu. Sawa.
president naro president Pokea sifa na utukufu. Karibu. Karibuni kwa ibada yetu ya siku ya leo ya Wilfred Nyauma Bangiri. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Kwa kanisa twensi. Kwa kanisa twensi kwa watikonesi. Aso gotero como tikonesi estero gotero. Wilfred Nyauma Bangiri baka magegari mwezi mukire
Amina sana. Tiga tuchake musangirikano yo iga ase lingariya mwancho monenya sao neko yao yonsi ngama to na buyangita yo manene okonyo bwito ase tayo manene ekiagera niga okora yari boronge na maya na inatura asumu basoye tosira nyore asokurgi to kwesto bokwana yasae omubuyo yonsi ebina akorga ase birangerayo na samangana na sokora na kogekijara angi manene nyabere na gontoria njendo motaka na manene nibe ayo manene nyabere biya nande kumula ni asi koracheno chansi okwa pewe asenge Yesu Kristo bona asitingu chengana lyaye nawo mkono chenu amina. Yendebe ichirio yendebe ichiria bwana oh ichirio yaroko ichiria bwana ndio maana uchaito Ayo maneno tokonye ototorie otorora mabera na kutulinda subu yawa oh nene luaya sae ya igoro mono nya asama beamane atokore nyasa nyamono asengento yotoire komenya buya Omana nyasaye asengetia Yesu Kristo korento bugima gati ekero antobos na goitira sama bera macheli kwenso kanyoro bugima balitui mwana nyasaye nigo anyake ko bagakorara nekiga bikiria kwa abatigire mage ko mos omwana nigo twarangirie kali Kristo yo modolito amen kale mulango wa pili mustari ni ule 15 wegere yosiye kiyoka ene amatunda omote ukumanyera amaya nyasaye ogatunga mwanya bantu che usibo ilikorwa sevile korende yesu ayereta na wameti bakaba pasta baitowons yoto tena 207 wako genda enjera nyoro Yesu no mosani oito mosale Yesu tata koiwa twechane botame gachire como saba nerenda toti wetera sea bakole ya bonsi ba temenderika nabona ale kwa oyo mo bibaga tigangira ni ya libai Nyauma no mumuya na niwana ni kote ya wana bae
ngorenge ndiye akarore ali sio mtu wenyewe pastor naye ndabatipole n'abagaka b'ekanisa n'abangina b'ekanisa n'abakristo kwa ujumla omanene tiraba bwatengakie abo muremyo ino nabali Bwana Yesu asifiwe. Na nje na ile libageliga pastor bishop ndogo basabira nyasaye tigabaseseni na indabarende ikegera makaya mu na inkwe tigatu seseni aso bwa mu 20 tolera aso monene ase igombi yamono tikanya sare amo na inkwe amarie tangu kwefani ngiki Nyauma mwa wikanisa yigabose wande kwasha ya mwanju mwanyane kanisa musere wa kanisa mwa wikanisa ya wanya baje kanisa yera Besok gua sama sekali mana nih mana? Ogo sabar, nah ogo sabar program dia ucap mapema, nah ini ucap mapema, itu kerja mambie, kan senera kerete. Ini abang kau ini bagi yang usahanya sedang wakai Yesus nasi mama, dia muambani sama, dia muambani selama. Ndiye mwambani salama, njia yangu iwe ndefu, yeye hunipa wokovu, mawimbi yakinipiga, nguvu zake ndizo nanga, kwake Yesu nasimama. Mwambani salama, ndiye mwambani salama, ndiye mwambani salama, damu yake na sadaka nategemea daima, yote chini ya kisha Mwokozi atanitosa, nikiitwa hukumuni, rohoni nina amani, nikivikwa haki yake, sina hofu mbele zake, kama ndiye mwambani. Asenye chema wameyebia, enye sai wa korire, enye kwa manyete ngane koreke, niwa maringe munaiwa. Kwa maende, nakuwa mwana sai, oyo kwa mwana tetis ense, au korire mmeremo, nonina asenye umaya oya role kaniri, inge mmeremo korire nemia. Nasabire ngabana nugo kunga yoro nyale gutokuna. Kore basiri italiao, yugona rusaba masaba na sokoboa. Ekere bayabe Jesu kiwe, ekabro musumbu akori yara manene. Orusie ebibache bicicira cyose. Obotukobo wonsi nyasao ito. Namanyira abayini barabara tubokabo nante. Namanyira ngabana barabe. Turabikanire, turabiregereye. Nobonene nobuao ebiaka n'ebiaka amen. Tumoba komonena haleluya haleluya. Nyora usina komonena monene abasenya barenda monene abari bimisa asoba motoyo buya obuya bw'omuntu Yesu Kristo ubone bakubuye umubiri asahanya negetiro tafadhali mogenda abamurabariya